Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu di hidup kami. Bapa, saat ini kami mau membaca firman-Mu dari kitab Keluaran 25. Berkatilah kami, ajar kami agar kami mengerti maksud firman-Mu ini, dan ajarlah kami hidup berpedoman pada firman-Mu saja. Melalui anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepadamu. Amin. Persembahan guna majekan kemah Sibadia. Nina Tuhan man Musa, suruh kala Israel erbahan sada persembahan man bangku. Alokan persembahan kaipe si ibreken kala alu ukurna ersuruh. Persembahan mekap emas, pirak, tembaga. Uis lenen halus, uis wol biru, ungu ras megara. Uis si ibahan ibas bulu kambing nari. Kulit bajar biri-biri si icelup megara. Kulit halus, kayu jati. Minak guna lampu, rempah-rempah guna minak penangkuhan, rasiman tutungan gelah merim. Batu delima ras batu-batu permata sideban guna perhiasan epot imam simbelin, ras uis tutup tentena. Bangsa Israel la banci la majekan sada kemah Sibadia man bangku. Gelah banci aku ringan i tengah-tengah bangsa Bahanlah kemah ras krina perabot-perabotna suwe ras rencana sinandangi kucidahkan man bandu. Peti perpadanan. Bahanlah sada peti ibas kayu jatinari, gedangna 110 cm, belangna 66 cm, ras ganjangna 66 cm. Jenari lapisi alu emas tulen, arah bas ras arah darat, janah bahan ukiran emas kelewet tepina. Bahan 4 gelang emas ingan lanja-lanjana, jenari pasang gelang ibas nahena si 4, 2 gelang sebelah. Bahan lanja-lanjana ibas kayu jatinari jenari baluti alu emas. Tamakan lanja-lanjana arah bas gelang sada sembelah. Lanja-lanjana harus tetap ibas gelang janah labanci ia gui. Kenca bage tamakan kubas peti papan batu si dua si kubreken man bandu. Ingan pedah isuratkan. Bahan tutupna ibas emas tulen nari. Gedangna 110 cm, belangna 66 cm. Bahan 2 gambar makhluk si erkabang ibas emas nari. Sada ibas tep-tep ujung tutup emas dai. Persadalah ras tutup emas dai. Makhluk si erkabang petala-tala ibabo tutup emas janah kabangna ikirbangkan nutupi tutup emas Tamakan papan batu si duan dai kubas peti jenari tamakan tutup emas ibabona. Ije aku jumpai kam. Janah ibabo tutup emas ikelang-kelang makhluk si erkabung nari duana kubreken man bandu krina undang-undangku guna bangsa Israel. Meja guna persembahkan roti mandibata. Bahanlah sada meja ibas kayu jati nari, gedangna 88 cm, belangna 44 cm, janah ganjangna 66 cm. Lapisilah meja alu emas tulen janah bahanlah ukiran emas kelewet tepina. Bahan sada bingke kelewet, belangna 75 mm, janah sada ukiran emas kelewet bingkena Bahan 4 gelang emas ingan ngangkat sa janah tamakan ibas sukina si 4, ingan nahe meja Gelang ingan namakan lanja-lanjana itamakan deher bingkena dai. Bahan lanja-lanjana ibas kayu jatinari jenari baluti alu emas. Bahan piring, cangkir, guci, ras mangkuk si ipake sangam persembahkan anggur. Krina si enda ibahan ibas emas tulen nari. Meja itamakan lebe-lebe peti perbadanan. Janah ibabo meja harus tetap lit roti si badia si ipersembahkan man bangku. Nahe lampu. Bahan sada nahe lampu ibas emas tulen nari. Tapakna ras tangkena itepa ibas emas nari. Bunga-bunga ukirenna termasuk kuncupna ras bungana. Arus ibahan ersada, tapakna ras tangkena Tupang nahe lampu 6 arah kawas ras telu arah kemuhan. Tep-tep tupang si 6 litka telu bunga ukirenna. Ibentuk bagi bunga ketapang rikut kuncup ras bungana. Tangke nahe lampu lit 4 bunga ukirenna. Ibentuk bagi bunga ketapang rikut kuncup ras bungana. Ibas bena-bena tep-tep tupang si telu pasang arus lit sada kuncup. Kuncup tupang-tupang ras nahe lampu arus sada krina itepa ibas emas nari. Bahan pitu lampu guna nahe lampu janah iatur gelah isal salina kulebe. Bahan jepit-jepitna ras bakina ibas emas murni nari. Guna erbahan nahe lampu ras krina peralatanna enda pakelah emas tulen 35 kilo.
Perdiatekan maka endak rina ibahan suwe ras gambar rencana si kucidahkan manbandu idas deleng e. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu yang kami dengar ya Bapa. Pada firman-Mu bangsa Israel disuruh memberi untuk membantu pembangunan kemah suci dan tabut perjanjian Allah ya Bapa. Bapa, ajarlah kami di dalam kehidupan ini agar kami dapat memberi persembahan untuk pembangunan tempat ibadah-Mu ya Bapa. Berkati tuntunlah kami terus ya Bapa agar kami hidup sesuai kehendak Tuhan saja. Melalui anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepadamu. Bimbing kami terus ya Bapa. Amin.